Afurika ibamo stade zimwe na zimwe zitangaje ku isi, ntizerekana ubwubatsi gusa ahubwo n'umuco ukungahaye wa siporo ku mugabane wa Afurika. Nk'ibisanzwe hano uhasanga ibyegeranyo bidasanzwe. Uyu munsi tugiye kureba stade 5 za mbere nini muri Afurika zakira abantu benshi, yaba ibikorwa byahabereye cyangwa ibindi bikorwa bisanzwe bikurura abantu. Ngiye wagutegurira kino cyegeranyo, nitwa Jean Paul TV Show. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ntugende udakanze subscribe, ukande kuri iyo nzogera tujye tubana buri munsi, kandi uze gukanda like, iraba ari inkunga ya mbere ikomeye. Nimba hari ikintu ushaka ko twazakubwiraho utavuze kugenda ucyandika muri comment, nimba ari nacyo uze kugenda usigamo udutima. Ngo haye ikaze, nitwa Jean Paul TV Show. Cyose cyane ku mwanya wa 5 urahasanga stade mpuzamahanga ya Cairo mu Misiri. Stade mpuzamahanga ya Cairo ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 75,000. Hano habereye umukino wa nyuma AFCON ya 2019 kandi izwiho ko yarigeze kwakira abafana 120,000 mu mukino w'1986. Al Ahly na El Zamalek bakinnye umukino wa nyuma CAF Champions League mu 2020 bawukinira hano kuri stade ya Misiri. Ku mwanya wa 4 turasanga Stade de Marie-Thérèse iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Stade de Marie-Thérèse ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 80,000. Yakira umukino w'umupira w'amaguru nk'amakipe nka AS Vita Club na DSMP. Yiswe icyubahiro cy'abanyapolitiki biciwe mu 1966. Iyi stade kandi yakira ibirori by'amadini n'ibitaramo nk'uruzinduko rwa Papa Francis mu 2023. Ku mwanya wa 3 turahasanga stade ya Burj El Arab. Stade ya Burj El Arab ni stade y'igihugu cya Misiri, ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 86,000. Yafunguwe mu 2009, ikoreshwa n'ikipe y'igihugu ya Misiri na club ya Samoa. Ni bimwe mu bibanza byubatswe kugira ngo Misiri itakingwe mu gikombe cy'isi cya 2010. Ku mwanya wa 2 nanone tuhasanga stade nshya y'umugwa mukuru wa Misiri. Stade nshya y'ubuyobozi bwa Misiri ni iya kabiri muri Afurika, ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 93,000 n'abantu 940. Yuzuye mu 2023, ihinduka stade y'igihugu ya Misiri mu 2024, yakira umukino wa mbere muri Werurwe uwo mwaka. Guverinoma ya Misiri yashyizeho imbaraga nyinshi mu iyubaka ryayo, bikaba biri mu byifuzo byo guhatanira igikombe cy'isi. Nimba wakanze subscribe ugakanda like, reka nze tujye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga stade FNB yo muri Afurika y'Epfo. Stade FNB na Saileke ni ikibuga kinini cy'umupira w'amaguru muri Afurika y'Epfo, gifite ubushobozi bwo kwakira abantu 94,736. Yavuguruwe muri 2009 mu gikombe cy'isi cya 2010, aho Espagne yatsinze umukino wa nyuma. Izwi cyane nka Social City, nanone yitwa Carabao ku miterere yayo mu rugo rwa Kaizer Chiefs hamwe n'ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo. Kandi yakira imikino ya rugby, kandi yakira ibitaramo bikomeye nka U2, kandi yakiriye rekodi y'abantu 94 n'abantu 232. Iyi akaba ariyo stade dufite muri Afurika yakira abantu benshi nini. Nimba bikurikiranye neza urumva ko muri Afurika dufite stade nini, kuko izi ngizi zose nagiye mvuga zigenda zirutwanaho gatoya. Kuko nko muri stade ya Misiri yaje ku mwanya wa 2, ya Afurika y'Epfo irayirusha abantu 1,000 bonyine. Uretse ko iya Misiri ivuguruye muri uyu mwaka wa 2023, kandi iyi ngiyi Afurika y'Epfo iri kuza ku mwanya wa mbere ikaba yaravuguruye mu mwaka wa 2009. Urumva ko muri Afurika dusigaye dufite stade nini. Ngiye rero gutegura kino cyegeranyo, nitwa Jean Paul TV Show. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ntugende udakanze subscribe, ukande kuri iyo nzogera tujye tubana buri munsi. Kandi iyi video nimba ari ikikumariye, ntugende udakanze like. Nimba icyo ushaka ko twazakubwira ubutaha, ugende ucyandika muri comment. Nimba ari nacyo, ugende ushyiremo udutima, urabudushimiye byimazeyo. Bye bye, ndabakunda cyane. Iyi ni Jean Paul TV Show.